Bueno, okay, sunod may adlaw kaninyong tanan. Ay, baya, ani-ano sa kaninyong alagad sa kangin ng Trifon 5, Barili Morales. Mahadlo ka ba yung taong tang mabungol ni Klakiya. Kagahapon ka, bungulas mga tao. Hasta siya noong ko namati, di na noong ko kadungo, kay bungol sad ko. Oy, alam mo kalimot, doon ka nga mabungol ta, ha? Asap yapon ta, ha? Always say a prayer. Okay? Para kasyunan, excuse me. Ang sa tampo karatong tagad o pagtagad pinadakin is usa ka bana nga magtago lang sangan nga Ramon. Kini nga akong kahasol karon, murag din agid madaog ako ray sulba-sulbad ni tanan. Munang mangayo ko ninyong panabang ug unsay angan akong buhaton. Kini akong asawa nga di gid pabalibad ba, mamugos yun ug dili tumanan dayeg panluod. Mamugod ni mga panghitabo nga day adlaw niya nga busy kay nga akong asawa nga nagtanaw-tanaw sa mga hulagway sa mong biyahe sa Holy Land. Arrivederci Roma, goodbye, goodbye to Rome. Ah, oy, Esther? Saan na yung gibuhat, ha? Ay na, ni Aramon ay, nagalingaw kong tanaw-tanaw ining mga hulagway sa dito pata Soliland. Oh, mga duha naman nagkatuig, Esther. O Ramon, duha nagikatuig, ug malingaw Ah. kay kuy nga magtanang-tanaw ini. Kay wagit ko magdahong nga bisan sa damgulang, makaadto ko sa dapit sa natawhan ug namatyan sa tong Ginoo. Bisa naman ako. Nakaingon gani ko kung kagalingon nga sa diyang na mauli na ta, gikas Holy Land, mahimo nang mamatay ko. Ay, lang sad ana Ramon naon sa baya ka. Mabiyuda kog sayo ana. Mabitaw, Esther. Unsa pa may akong pangandoyon sa kinabuhi. Nga nakaadto na ko sa dapit sa Kalbaryo, sa dalan nga nagpasaan ang atong Ginoo sa krus, sa dalan sa kapaitan. Mo bitaw sad no. Hmm. Uy, Ramon, kining hulagway patan-awar ako ni o. Kuha natin. Sa ni kani ba? Sa dito tana sa Mount Tabor, katong taas kayong bukid ba? O may na lang kay maabot magsakyanan. Mao ba to ni Ramon? Oo. Kani? O ang ako yung nasa nasakitas kong tuhod, katong simbahan nga nagkita si Mama Mary o ang gagaw nga si Elizabeth. O ba to nat, ang taas kayong hagdan, pero miahad yung kong saka, nawa mas ang sakit kong tuhod. Milagro to Ramon. Milagro to. Ayun na. Kini Ramon, unsa ning hulagwaya? Diin to ni Ramon, kani ba? Kuha natin, kuha nang didsina, patay nga dagat, wagi isdang mabuhi din dagata. Naligo man ta dinhin o. Oh, pertigin mong bagno sa lapok si mong lawas, kay tambal nos kagid. Tinuod bitaw kay nawa gid ang akong kurikong sa akong tuhod. Pag bagnos na ko sa lapok. Ang lutaw man ta diyan dagata, ter. Di man ta maunlod. Oh, no. Halandumon gid kay ni pag-adto na to sa Soliland, uy. Katong retratong naligo ta sa sapa sa Hordan nga gibunyagan tagbalik ni Monsignor Phil Tumulak. Anaray kani ay. Kini mao man ning sa paang kaning Hordan, sa Pasurdan. Lubog man ning sa paa. Daghan naman kay mga tao, God. Katong retratong gikasal tag-usab sa simbahan sa kana. Katong unang milagros Ginoo nga ang tubig gihimo niyang bino. Kani hain naman. Pepe kita. Hain na ba? Adara. Nay lima ta ka parisan magtiayo nga gikasal og usab. Maon ni siya. Yun na pahahain na ba to ha? Katong Sea of Galilee. Katubang daghang king isda nga tilapia nga gitawag og St. Peter's Fish. Purtir bang bahala dito sa Israel? Mao bitaw uy. Kini unsa ni redato hater? Unsa ni siya? Maulan ni nga kuan milabang ta sa nasod sa Bethlehem. Ito bang natawhan sa tong Ginoo. Grabe ang mga turista no. Oh, nya na nakitagkuan cable car kay dito ta sa bukid sa Tentasyon, katong Mount Temptation, katong bukid nga gitinta lang atong Ginoo si Yawa. Ay kanindot pagkahalando ning dapita. Ako ter, wadyo ko magdahom nga makaadto tanin dapita. Labi na sa namatyan sa tong Ginoo. Mao lagi uy Ramon, kanindot yung ibalik. Unsa ter? May kang ibalik ba? Ganahan gyud ko Holy Land. Sagdi lang. Mobalik ra ta basta na budget. Kanong mangayo lang ta niya, magampo lang ta. Magtigom lang unya ko. Bantay ka ha, sure mo na. Lagi karon nga kuan nagkatiguang na ta. Ang angay natong buhaton, suro-suro na lang ta. Husto ka kid Ramon. Mao na lang ginatong buhaton. Pero ter, kuan ba? Ug magsurusuroy man ta sa ubang dapit sa atong kalibutan, may sadunahon natong atong nasod. Ha? Sa unahon ang atong nasod ba? Kinahanglan mo explore sa atong dapit ba? Kinahanglan nga makita sa nato ang atong lalawigan. Ay para kung sa may buot imong ipasabot ha Ramon. Mukuyog ta ng surusuroy sugbo.
para makita sa nato ang mga kabilin, heritage sa tong dapit, ang mga bantayan sa hari, ang manindot nga langob sa katmon, ang mga busay sa barili ug sa badyan. Husto gyud ang ilang gitawag nga it's more fun in the Philippines. Mo bitaw sad Oo. no. Gusto gani ko nga moadto sa lungsod sa Uslop. Gusto kong mutanaw ka na ganing gitawag og whale shark. Unsa to sa tingan ana, Ramon? Kuan butanding. Oh, kana ba gusto ko mutanaw ana? Naa pa ba na? Naapa oy, magdalan tag uyap. Kay manggawas man na sila basta nay uyap kana bang hipon ba? Ah, sige Ramon. Oh. Moadto sa taog mga beach dinhi sa ato. Oh. Na may daghang mga nindot nga beach dinhi nga atong kaliguan, di ba? Oh na istere kadaghan na. Unya asa man ang mga nindot nga mga beach nga atong kaliguan be? Sa kuan lang ta sa Lilihay Beach. Ana sa dagat sa Pasil. Ha? Lilihay. Anong gingalan man naglihay beach? Kay kuan man na musawam karon. Pagtungan na nimo, maglilihay man ka. Hanga naman day Ramon. Na may daghang red tide. Amaw! Mao ni akong asawa, gusto kong adventure ba? Gusto kong surusuroy, labi na sa gawas sa nasod. May lang lagi og natay budget. Gani di sa kadlaw niya na, nakalitan na lang ko. In my little room, I'm hiding away. I'm planning to stay here in my little room. Ramon! Oh! Ramon, dali nagod ba sa haragon ning matalaan, oh? Unsa ba na, Esther, ha? Ang ladaghanang manglargas taga Sugbo uy ngadto sa Rome. Ha? Nagip ang gobernador, ang mayor sa syudad, mulargas sa Rome. Unsa man na siya? Doon na may usa ka santos nga Sugboanon ug daghan kaayo ang moadto sa Rome sa canonization ni Pedro Calungsod. Uy, mao ba? Santos nga Subuanon? Primero, pa na nga, na Santos gid si Pedro Calungsod. Mao lagi Ramon. Oh. Mao nga nakahuna-huna ko nga moadto sa tag-Rome ba. Mutambong tas iyang canonization. Unsa? Na? Say na Ramon. Nang-out mo kasi mong tingkoy diha. Kinahanglan nga daghan gyud ang taga-Sugbo nga mutambong. Uy, taga-Sugbo gud na. Kay dunay kanilut-an na nga ang taga-Sugbo doon na ni Santos. Pero tir. Unsay pero ba ha? Unsay pero Ramon? Ang budget. Kasayon ra ana mag-loan ta sa CFI. Now, pag ganito ka-empas, pag adto na to sa Hulilan, karon loan na sad. Hastilan, Esther, oy. Paabot lang ta din sa ato, oy. Pero Ramon, sugti na lang gud dugay pamansad. Igo sad nga makatigom-tigom ta. Oktubre 21 pamansad dugay pa kaayo uy. Hay. Basta, muna, manglarga ta sa Roma. Maglarga kita Ramon, nastilan. Kanindut, ug makaato tag Rome. Maglarga kita muna. Haba, okay ka, Ramon? Og misamot nag-agresibo ang akong asawa nga mularga sa Rome nga mutambong sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod. Sa dihang naagi sa bahay ang akong kumpare nga si paring Ronald. Oh, di ka pre. Sa agency, pre. Agen- Sa usa ka travel and tours agency. Ngano man day pre? Tambog yun mi sa ako misi sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod sa Rome, pre, karong Oktubre 21. Pre? Oy, pre! Sa to, pre? Oh, Mularga mo nga to sa Rome si Mari, pre? Mare. Dam gilin ako ang itinerary, Mare. Nay. Pilay magasto, pre? Kuan, depende ra. Walo ka adlaw, mga 130,000 kapin. Nay, 12 ka adlaw. Nya, 136,000 pesos kapin. Libre na tanan. Hala no, Amon, gamay ra gasto mon. Makaabot lagi ta ana. Unsa man? Ato ka, Mare? Ato, yun mo kay nindot kay na. Na ako bito ning gihagad sa pare nimo. Wa pa man may desisyon tawhana ay ambot ini niya oy. Unsa man, pre? Ato mo, pre. Kaya maapilo na kong loto pre. Base nagmakadaog ko. Apil gluton sa man nimo pagdaog o magapil-apil o magpusta-pusta. Maurasan. Makaadtog yun mo sa Rome, pre, oy. Makaadtog yun ko, ani. Pre, magbantay lang ka ha. Ha? Nga naman, pre? If you are in Rome, be a Roman.
And if you are in Kiyot, Pardo, di Kiyot mon. Ay, no. Tungod niya itong pagkahimamatay na mo og sa kong kumpare, kanunin na kong gihagas kong asawa nga moadto gid mi sa Rome, mamugos na gid ni nako. Dahil gabi nga, miuli ko sa bahay, gikan kong nakakitag lalis, bahin kang Beato Pedro Kalungsod. Ramon kadiyot ra, Hmm. may pangutana ko nimo. Unsa ba ka na, Esther, ha? Kuan ba, may nabasahan ko, usa sa kolumnistas mantalaan ba, Hmm. nga nagsulti nga kada kunos Pedro Kalungsod, ang kaliwat dili kuno taga Sugbo, uy, taga Iloilo man kuno. Mao na lisod nga tong karon, Esther. Ang uban mingon nga doon na pa na siya kaliwat nga taga Hinatilan. Uban naasad sa Parian, nasa muklim nga taga Liti kuno na si Pedro Kalungsod. Wa pa gyud ay maklarog taga Sugbo ba gyud na si Pedro Kalungsod Ramon no? Hastilan kanimo, Esther. Bisag taga diin pa na si Pedro Kalungsod, basta ang naningkamot nga masantos na siya, mao ang taga Sugbo. Sila si kanhi Cardinal Vidal ug uban pa. Dili mahinungdanon taga Sugbo ba na siya o dili. Basta ang importante nga nasantos na si Pedro Kalungsod human sa daghang mga milagro. Una pa ning higayon nga dunay maingon nato nga taga Sugbo nga nasantos. Dunay usa ka Pilipino na santos si San Lorenzo Ruiz, pero taga Manila am sad to. Pero bisan pa na mangutana ko nimo, Ter, mangutana ko nimo. Unsa man na Ramon ha? Kining tanang mga santos nga tong giampuan karon, nga niya dinhi sa ato, sila San Isidro, San Vicente, si San Jose, sila San Antonio de Padua. Doon na ba'y taga Sugboan nila, ha? Doon na ba'y taga Buloon? Wa, gyud. Halos tanan taga Espanya, taga Portugal. Pero nganong ato mang giampuan? Di na may nung danon ito gadiin na siya. Ang importante nga na santos na kada siya. Kasabot ka ba, ha, Esther? Og day adlaw nga gibati na nako ang kapikal sa kanunay nga pagpamugos kanako sa kong asawa nga manarga gid mi sa Rome kay motambong sa kanosisyon ni Pedro Kalungsod karong Oktubre 21. Basta bayag gid ka, ay di ko balibari Ramon na ka. Mularga kita sa Rome. Bahala ka diha, musugot ka sa dili. Gusto gid ko nga makaadtog Rome. Pues, matuman imong gusto, Esther. Ha? Manlarga ta sa Rome. Muadto ta sa Rome. Tinuod ka, Ramon! Mato ta sa Rome! Ramon, tinuod ka, ha? Ramon, Oo, Rome! mao mangandam ka. Muadto ta sa Rome, pangandam. Mao to nga tungod sa kong kalagot, mora lang katoy akong nahunonan. Gisapot ang ikos kong asawa. Dali nga riter. Sod. Time pa, asa man ta, Ramon? Oh, muadto ka mag-Rome. Pues mao na ni ang Rome. La sod. Time pa, uy, Ramon! Kadiyot sa Casillas man ni, Ramon! Paus, boss. Mao na ni ang katumanan si mo pangandoy. Ay. Nga makadto ka Rome, ha? Hayahay pa kay ni. Mao ni gitawag og comfort room. La sod na. Pila to ma'am, ani ang bugdaw nga comfort room. Sod na. Makalagot ka, Ramon, ka! Makalagot ka, kadili, comfort room! Rome, yun, Rome! Sa pagkakaroon, kanunay lang gisapot akong asawa kay wa pa man gyud ko mo sanong niya nga moadto mig Rome. Maong gidako lang una sa comfort room. Unsa may angay na kong buhaton nga mamugos mo gining asawa nako? Kanunay lang gisapot kay moadto gid sa Rome. Biyon sa manong kumoy pasultihon nga wa magi budget, Ramon.